Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi obzorimizni boshlaymiz. Bugun auksionda o'ta yaxshi mashinalar ayoyi ko'p. Oldingizlarda Hyundai Sonata 2020 1.6 turbo, komplektatsiya limited. O'ta yengil Carfax bilan artjag'idan bir bamper olib solish kerak. Усилителleri полный o'rnida. Start cena 35.500 dirhamdan boshlanadi. Dollar bilan где-то 9.700 dollar bo'lib qoladi. Probegi 44 ming mil yurgan. Bunday cho'mna siniy svetda. Alt tarafına gelsek, alt tarafından bir bumper, bu жағынан bir far alып салыш керек. Усилитель бампер, қалған жақтары полностью жайында, су бачоктары полностью бүтін. Бұл жақ ешігінде, водительский ешікте мондай дефект бар. Салонына келсек, полностью айырбактар орнында, мондай болған бежевый кожаный салон, память сиденья, удержание полосы, электроплавающие сиденья. Бұл жерде вин номері, Carfax'ın тексеріп аласыздар. Машина өте жақсы комплектацияда, мультироль, лепестки, монитор сенсорный, двухзонный климат-контроль, подогрев руля, помощь парковки, автохолд, беспроводной зарядка бар даже, достар. Полностью панорама. Өтті сон вариант, достар. Сұраулар болса, нечкаға қайырлы. Алдыңыздарда Kia K5 2021 1.6 турбо. Онда ярко қызыл цветте, базовый комплектация. Стартовый цена 41.500 дирхамдан башталады. Пробеги 70 миң мил жүрген. Бұл жерде вин номері, Carfax'ын тексеріп аласыздар. Машинаның сырт жағынан повреждениялары почти жоқ. Анша-мұнша царапиналар бар. Арт жағынан бір айнек алып салыш керек. Алды жағында айнек бар. Эшік ручкаларын салыш керек. Салонына келсек, полностью айырбактар орнында. Алдыңғы пассажирский ешіктің обшивкасын алыш керек екен. Бұл жерде замокты полный алмаштырыш керек жаңға. Электропакет, тряпочное сиденье, монитор. Соңғы вариант, достар. Сұраулар болса, қайырлы беріңіздер. Всегда жооп бергенде даярбыз. Туғандар, алдыңыздарда Kia Sportage 2020 полный привод. Старт цена 26.500 дирхамдан башталады. Пробеги 69 миң мил жүрген. Carfax вин номерін тексеріп аласыздар. Машина почти готовый вариант десек болады. Мокрый асфальт цветте. Полностью таза. Бұл тарауының пластиктерін алып салыш керек. Ешіктерде майда дефекттер бар. Крыланың пластигін алып салыш керек. Ішіне келсек, комплектациясы средний. Тканевый салонда, электроплавающий сиденьялар бар. Датчик слепых зон, удержание полосы, полностью электропакет, монитор, двухзонный климат-контроль, раздатка. И чем он да? Так таза. Достар, қызыққандар болса, қайырлы беріңіздер. Бүгін 9 номерді ойнатылады. Это соңғы вариант. Достар, алдыңыздарда Hyundai Santa Fe почти готовый вариант. 2019 2.4 объем. Стартовый цена 30.500 дирхамдан башталады. Доллар мен где-то 8.300-8.400 доллар болып қалады. Пробеги 48 миң мил. Бұл жерде вин номері, Carfax'ын тексеріп аласыздар. Повреждениясы болғаны крыланың пластигін алыш керек. Ешікте маңдалған майда дефект бар. Қалған жақтары полный таза, достар. Жақтарда сон. Салонына келсек, полностью электропакет, тканевое сиденье, мультироль, удержание полосы, датчик слепых зон, монитор, жақтар кондиционер, электронный ручник, автохолд. Арт жақтары полный таза, достар. Почти средняя комплектация. Ойца ключ номерді ойнатылады. Қызыққандар болса, ичкаға қайырлы беріңіздер. Hyundai Sonata 2018 2.4 объемда. Стартовый цена 27.500 дирхамдан башталады. Пробеги 130 миң мил. Бұл жерде вин номері, Carfax'ын тексеріп аласыздар. Онда болған серебристый цветте. Комплектациясы, достар, спорт комплектацияда, экосон комплектация. Машина готовый вариант. Салонный келсек, бесключевой доступ, полностью электропакет,
удержание полосы, датчик слепых зон, электроплавающее сиденье, кожа, полностью мультироль, монитор, двухзонный климат-контроль, подогрев сиденья, подогрев руля, драйв мод, автохолд, люк бар достор. Өте сонун вариант. Арт жағын көргөзө кетейин. Арт жактарда полностью таза. Машинаны аукциондан утуш керек. Кыргызстанга ошол күнү түнү отправка кылып беребиз. Достор, суроолор болсо кайрылып бересиздер. 148 номерде ойнотулат.